Antu bakuru kuma Kadongo ni baitirimite bari na antuko inda beterete maabisa bakubandikithia ntere cha Kiganguru kenda bomba kwa mukaira kigina gya kuru kirabeja kwa ni thirikari nene kuringana nabo baroritwe gwikinya kienine gya sibitari ya Mumbuni thaijere cherukiri ndi mwaka tha kenda niro maabisa babokinyaga nandi ni borite thirikari kubekagira mitaratara imega kenda kubanyiria mithangiko ya ugendi ndiraba kwenda utethio tababu Mate Mugambi no ina ripoti ja. Kekere kiumia kimwe nyuma ya wandikithania bo bionje ya antu bakuru na nkinya twana tukia kwambirua mbari cha Kajiado thikiri wandia Muthambi chigo mbunge kia Mara mathi na nkuthonwa mathiete na mbere kurumira wandikithania bobo bau ba mawathe nkedwa nkibabanga kumoke sublocation niu ngedwa nkibabanga buria ngedwa nkibandikithia muthenya we munthi magana mantindiri kuma mbari cia Kandungu batindite bamamite kienini gya cibitari ya Mumbuni mbari wainu gutoneka abichanwo mo kuma kirio bichino kubera kira kithiete na mbere leu twetetwa nontu bwa kuleta agekuru babakuru bakinyite miaka 70 nigenda beja kwiyandikithia kuma rukiri indi kuma twijire rukiri tutionete kinya muntu agututethi kana wagutwira no bura gukuendelea mwankenda kingeno kuma rukiri tukametithia antu na bikibiki bakomba kudina batekomba kudi tuterumete nombi no tebu antu kwilwa kula bura tukaruda mwankara ino na kuma ka mwangu mvume kuda imwe ta 11 chotuko na ndiali na kuma raiwa na chai ona gintundu manturumite na teni ngana ndo aba yaini ndo no tumire ewa tukuri atiri gato tera aja komba kuja gutedwa kana ta uika to kiaraniria na antu baba baugite bareritwe barauketha chiri cherukiri muthenya we munthi na barakara mwanka tha kenda cia muthenya bataringia ritho bichano mwe kuma mbarinu cia wandikani twikijira raiza twa mukuru wakwa njuria iyo ni mukuru wakwa atuteba rumuganyamo kinyagia riu anene bebwirite ata inge tutungania o munde tweja twandikwe ndugu kwandikwa ende atutona bamtorajite kibo itulejije kwandikwa imbese yukuru twandikwa nu ana bawo kwandika tuboneze gutebu tulerwa no akatukwiro bakeja tukaurika bakejera ingana tugwikara tukudiuruka antu bakiriraga baingi batena ene bangi bakamategwa na bikibiki bakaigwa baraba bakamatire bakadi bagatigwa bakiangaikaga neura na riu kajia kinyadagia ithiete rakenda tutiona tutibere no ate tha kumi ciogoro itigerie mabica baba baraumba gwikinya kirikieni gikigia cibitari ya Mumbuni ara kuringana na David Kimathi murugamiri wa waugite njira ciothi kana ugendi ici kuri na mathina gukirikanaga nkariri kubatiri kubakinya mbarinu cia Mumbuni ti kuri na maguta tulai na to challenges tunini nontu bwa njira ya gusafiri kana guka na rĩrĩa twarikia gushughulikira issue ya gusafiri nĩo twaruma kuria obisi na twamba gukinya guku na otogu munene we twatwira ningucokia nkatho no tukumba gukinya tontu kethwa mauntu ni maremire kabisa no gatugwija gwikara na tukiringaga thimu kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara bitagwa Mate Mugambi.